salah satu kunci safety riding adalah kedisiplinan teman-teman sekalian. Jangan sampai ada yang melambung-lambung atau bagaimana, tidak tahu mobil dari belakang atau teman-teman sendiri yang bawa gunting, terjadi accident. Jadi saya harapkan rekan-rekan kita saling menghargai. Di sini tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago, tapi kita kuat karena kita hebat, karena kita kompak dan saling menghargai. Itu saja kuncinya. Kita tidak bisa kuat begini sampai sekarang ini, kokoh seperti ini, solid seperti ini kalau tidak ada saling menghargai sama teman-teman. Jadi siapapun yang ditunjuk di depan sebagai marshal atau sweeper di belakang, tolong saling menghargai. Karena kita ini satu ikatan NORC Makassar. Kita satu. Sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Wah, dimulai. NORC Makassar. Oke. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going strong. Speed so faster like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. See the ocean there in your eyes in slow motion. We see the sunrise. We are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone.